Перші вигодні ярні дні пчолари ще намагають пчолового друštva co ljepše pririhtati za jednu z najvažnijših pašov, bagrenovu pašu. Prežimeli dost dobre, čim ješenj bula loša, pa ušli slabi do žimi. Ali žimanje bula mocna, dost dobre prešlo, možda sam spadnul 10%, teraz treba, na primjer, formirat, otveram stari met, čistim podnjači, klasiram rami še muši klasirat, bo nije dobro ani da ostanju bar stari rami u ladi, mušiš ih vonka vyberat, a nije dobro ani mladi, njeste matica daljanje. Keresturec Gabor Nać do košnicoh, ktorý maljem dzešec, ešte pred 6 rokami položil zohrievači, da nie muši pocerpac od mocných žimoh. Kad mam jak tu ti grejači, nie treba im ani pugači nić. Jak ih žime na vješenji, kad ih zažimujem, do jari oni imaju hrani zato što nje troša veljo. Znači oni u košnici imaju 10 stepeni, nje troša, a kad u košnici pozme minus 10-15 i človek kad žimno vese je, hej. Všetkým pčolarom veľa väčší problém nefachové i nedomerkované pirskanie ovocov u pitnucu, bo tak veľi pčoli nastradali. I popri tým, že še o tým z roka na rok pripoveda, taký slučaj jest každý rok, a vypatra, že še ich číslo nezmenšuje.